Wadhi wito asante sana leso ini wadhi ulaneti we na ndi na muyambadhila sionde mombecha mwathana mwathana wa makumbusho ni mgethwa ni mwatha ukiambadhi isu mundu wita wa mutete wa thoko miembetetie wadhi umu wa Kimangu Boys Band lakini ule embetetie wadhi wa leso yusu na mina kuthauka etwa Peter Malek kuma katiko sia bandu betwa metabone na ni nawe kwatu kana wadhi yusu ni wa pikanesa basi likana twendini we saa Kaleli abitukana tika miongwela kenda balani twende nikaruka kabole ba mwendo wa saa sita mwithikise bethane mauvoko ukuvi na tikite basa mwithikise ithiwane simu syaku sia komende ya uya musio lakini ndienda kutabiati lilikana bandu ni maende na ukwata mangotele na ni maende na manda mangotele bala matonda kuoneka mangotele ame mandwa ata mangotele ame mandwa kwangi mundu bano lazima uthauke na mangotele ala wathauka na ethano amina kusakuane computer me multiply by mapinda miongweli katika mangotele la amina kuthauka na kwangelekanyo na pia wathauka na silingi 10 sia multiply by 20 times kwata maneli viviti ikwata ngili omwe aya maana 5 ikwata ngili 10 na ngili omwe kwata ngili 20 withauka hata mwithukisia kila kwika mwithukisia ni kwikata ni kuthi kwa M-Pesa uthi kwa lipa na M-Pesa wiki business number ya 211123 na indi ya kuitia account name wiki ya alama sitwa makweli kana masitwa makwera tu na indi wiki ya mbesi loko na kuthauka na sukuma silingi 10 kubika ngili umwi na indi wiki ya pini ya M-Pesa isu ni process ya mbe ya mina kuthauka wa mina kuthauka nayo na indi wendekani kana thauka ingi na ingi anukathauka je muno kwa me apana lilikana ndu wende na manda mangotele ya kila mundu nake no wiki tata no wende na mamanda kwa ni lazima ndu kabidla mundu kasokela yake ilikana tukana katano ni kwethela computer nayo kwisakusa kwa isonganga na isa kwa isi endi mundu la withiwa atumangite mabinda maingi ni weba owindi ni kana wese kwithia ni wasa musindi na indi uthika la wete leta sibika mwendo wa saa 6 ethana wamina kuthauka wikale mitambo nundu ndo na kukune simu pe mutu kuni simu thani wa yo ona yindi timinda kilungu yo bado eyo muteja na ndisika ni wisio bingwa simu lakini notiso mutresangi lakini kwa oyu tende na kumanda musindi wa Kaleli na tuisindi umaba nundu musindi swelile kwetha neiwe elile kwetha neolongi wonde uthaukie kukwini nimo byamo no kwala onde mwendera kuthauka na nimo byamo no ende euna kumanda mbesa mwikatele kulela nundu mbesa sika hata mbesa imanda wa na ingi. Okay, ndisio kaindi baadhi ni wa motomani maituma 22925. Thank you so much kwa ndwala makumbia maundu mokitenesa tunabika babe leader nzau ukaambia bwa musoka se kwa kuna father pamona father Kimondolo bathoteka nzunzo kolonia mwe na mwanya pamona Peter Mungu tunameja mbwana jiki wetha mani kabisa na balo kamithi na motoa wa Munyoki na Isa Ndungwa Teresia Madhi na Jeni ngina Faith Mbithe Christine Mweni na Gladys Ngumba na Mweni ula wa Mweni na Sharon Motanu me kidhimani zakao madhekana kamwana ka itanda ukase thank you father usweta wa leader nzau good morning une mbata wakati anya wasende mathu kumeneza mbenue mwene wa Kimangu na David wa Mbwara jako muthusindu na leader nzau kalenga na wambiuni pamwe mwe wa boda mweni kaloki na mulo akamena nzuki mbata meja wa Mbwana nzio kambithe nzio kamithe besango biwine kenyui na MC Daresh Cosmas Joka Lisindinda ula wa Matthew manager wa Kalimani Dere Jogu motete ula wa thukumi Manikavish na John Mbadha wa Kangumundu ngatu soft kethe na Thomas Nzioka Kaleli wa Kelly Moleish Tala Bishop uja Tala ngatu akimuna Peter Musila wa Sheila Angela Steven nduna wa Macha na Langio ndendi mwendekea wa mseto Mbadha wa Katwanya David Mwalili kuma karosi Angela ni wa musoka sele kwa your dear eto wa Magi kana ni blessings kiluma wa Kinani Lisindinda na mudhini wa Kisilu kautwele Mama Gloria na enga kosi Angela ni Masai moja Christine Mwende Maneri ya Prezo de Mbadha Kinani na Kasamba mutembeini wa Kangumu na Kasenge na onde mamba itu FM asanti waseta wa Kiluma ngalikosia Kinani sorry wetu wa mudhini Kisilu kuma grosia tawa father ayani mathu kumambeni mwema ula wa Westa mwisikola Kidhongo mulo ngudhura pena stage mpya na mudhini wa Mwathe DM wat Dan wa Dani Stores none wa Macha Kisilu katoti ngatu yakimona kana Agnes wa Makonda Kiluma wa Mota leader nzao mutoa wa Mbadha pamwe na Kalenga mbiune baluka mbithi na mwilo wa Mboka na Edward Mwende mulo wa Kamende na Wambesu Judy Musela soft kethe na Eunice Karembo na nduko ngatu na Mati ya Mulinge Martin Kanyela mulo wa Mifa na
ite kwa Karioko na Mutu wa Munyoki na Kioko ula wa Munyoki na Jiki wetha na Masai moja DM Square itawana Meja Wambua eta wa Muthini Kisuku magrosia bandu eta watawa